ka tsatsi le letsatsi ha ke tsoga ke kgona go utlwa gore go na le sengwe mo mpeng ya ka. Tsatsi le lengwe ke tsogile ke sa utlwe sepe mo mpeng ya ka. Ha ke iteba mo seiponeng ke bone ke na le dipeisi mo sefatlhegong, mo thamong, mo sehubeng, mo matsogong. Ke lekile go tsaya dipilisi tsa ka tsa di-multivitamin le iron le folic acid. Ke di kgwiletsa tsotlhe. Ke ne ke sa kgone go nwa metsi a tswang mo gae. Ke rekile metsi ka tsenya mo fridging ka gore ba gona le batho ba bantsi ba ba reng metsi a tswang mo fridging ga a tlhatsise. Ke a tsentse mo fridging mara go tshwanne fela. Ke simolola go nagana ka broccoli le digwete. So ke simolotse go reka di-broccoli le digwete. So ke dijo tse dintsi ke nagana letsatsi la bobedi ke jele rice ka broccoli le digwete ko tirong. Ka gore ne ke sa kgone go nwa metsi, ke bone gore go ja maungo go ira gore ke sa tshwara ke lenyora thata. So mo gare ga maungo a neng ke kgona go a ja, ne ke rata go ja legapu le di-plums. Dithoba tsa matselo a me di tshimotse go nna botlhoko gape, mare matsela one a ba stopa go nna botlhoko ka beke tse robedi ka tsatsi la botlhano. Ne ke kgona go utlwa fela gore a magolo hela ke ha ke a tshwara, mme ke sa kgone go a utlwa. Ke kgona go tsamaya ke sa apara bra. Ke simolotse go nna le ditoro tse di sesibanyang mmele. Ke sa le ka nna le infection mo gare ga ke tsore kuku ke eng ka Setswana. Mare sa le ya re ya iphodisa morago ga beke. Ke eng se sa fetogang? Ke santse ke feroga sebete, medumo e ne ntse ntshosa. Ke santse ke tsitsibanya mmele ha ke shebella dilo. So ke yone update ya ka ya kgwedi ya ka ya borobedi. So gone yaanong ke batla go bontsha gore ke rekile dijo tse dintsi ka mafelo a beke ya borobedi, tse e leng gore ka beke e latelang ya borobong ke ne ke sa kgone go dija. So yaanong ke tshwanetse ke di latlhe. Ha ke go bontsha. Difeie, cabbage le chakalaka, dinawa le di-chickpeas, cabbage, hummus, vegetable chop suey, yama china hat, ditamati, dinawa, di-peas, mushroom, lemon, rice, banana, mince wa vegetarian ba o dirileng ka dinawa tsa soya. Ke dijo tse letlhakore la ka leng tse di tseng tsone before a tsamaya. Borotho ba naan, roti, rice, vegetable chop suey. Ke tshwanetse ke di tlhatswe ka gore di ya recycling tsotlhe. Dinkga sebodu go botlhokwa go di tlhatswa mo ntle go na le go di tlhatswa ko tlung ka gore ko tlung sebodu sa go nna sebaka, mo ntle sebodu se nna se be se feta fela. Se ha ke kgone go se recycle ka se tshwanetse ke se latlhe. Se na le mafura tshwanetse ke se latlhe.